She was given to me twice. Today I went with her, just doing the things that I could spoil her, you know. And we went shopping for small things, slippers, and just to be able to do that, to be able to go down the aisle and her grabbing something, stuff that would irritate me before, and now I'm just thank you God that I could still have this experience, you know. You can't write it down. Ek het van haar voor haar geboorte gesê haar naam gaan Liesbeth wees. No, you must ask him why. Want jy gaan nie 'n 15-jarige lady wat met sy Liesbeth wil uitgaan. As jy kan skoulik om te sien hoe die Here elke dag haar stuk vir stuk amper kan ek sê so tussen maar die Here van dit, hy maak dit mooi. Jy weet, dit is presies wat gebeur het. Hy het 'n ongeluk gevat, hy het iets wat sleg is gevat en hy het ons gewys hoe groot hy is, hoe genadig hy is en